IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, come in. Nagpanawagan ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas iti Siyudad Ilawag saan ang angawen iti panagapang sa seguridad ng nangruna iti bomb threat. Segun ken kuana saan na napintas nga angaw daytoy ken posible asaan ton anak kapapati no ti maysa nga maysa anang ipadamag ket seryoson ton. Imbatad na ano man posible nga angaw manipod sa dagiti estudyante dagiti pangpay te kalabes ng nangruna iti Siyudad Ipatak ket saan nga napintas apa kasaritaan. Kaputi daytoy ket imbalakad na iti panang teda ti importansya kadagiti abanag nang nangruna ket ditoy ti lugar iti presidente ditoy Pagilian kinasaan nga nasayaat akastoy ti pakaidamdamagan na ti probinsya. When it comes to bomb threat po, delikado DJ ang angaw DJ nga pagsasaritaan at biyang ti pagsasaritaan. So no damdamagan di panawagan kanya kung anong mabalin kong i-advise na dito kalugaran sa Ilawag City and Ilocos Norte po kasi bomb threat kit it's batak lang di madamdamak po di bomb threat di sa eskwela so pero de los Benos baka na di biglang di maminsan na panglukloko lang sa tawang klase dahil so nakabutputek di baka siya po iyang angaw yun at baka ito maminsan at itong pagpatsyenen tapos at dantunin iyang gusto nandiyin sa magpagkanta o hanyo rin ako so talaga nga bomb threat di dyan po hanyo masini magpagat narigriga na po maatid na dito kasi nga threat ito probinsya tayo lalo ket ito pa itiyan nga po presidente ket Hamlet o sustud Tiya paset tiya panagdasarita ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas. Oh, same thoughts with the Vice Mayor. Kat may isa pang rason no medyo ma-alarma ti tao Idol John ti puntos na day bagbagana ket maipanggep pa iti panagpadamag pagipadamag. I mean, if it's unverified information, you cannot do it. Nang runa kadigiti mang highlight nga dagos ket pagbalin mo't nga top story of the day ket unverified met tama o kaya nang runa ti Pero de los Benos ang agipad padamag pay malaksid ka na tayo Idol Joan. Okay, anymore Adili kay laeng ti damag iti Siyudad Ilawag kadwa 99.5 Ilawag Idol John 15 tatak or MN